Ndabaramukije amahoro y'Imana, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Jewe ni Jeanne Hatunga, ongeye kugaruka mbifuriza kugira ibihe byiza. Abari mu gatondo ndabasabye kugira ngo mugire umunsi mwiza, muwutangure munezerewe, muwutangure mushima Imana. Abari ku mugoroba nabo nyene ndasabye kugira ngo Imana ibahe kugira umugoroba mwiza, muryame amahoro. Hanyuma rero nkuko mubizi, twakomeje tuganira kugira ngo duhane ibyiyumviro, twungurane inama, kandi ngenda nganira n'abantu benshi batandukanye kugira ngo turebe ukuntu twafashanya muri ibi bihe bigoye. Turazi yuko ubushize twavuze ko dukwiye gukomeza kugerageza kuraba ibintu byotuma tugira ubuzima ubuzima bw'uyu mubiri tubona, kuko dushobora guhura n'ibibazo, dushobora guhura n'uburwayi, dushobora kurwara canke tukagwaza, ariko dushobora kugira ibyiyumviro byiza byotuma n'ubuzima bwacu burushaho kuba bwiza. Hanyuma twasubiye kandi kuvuga yuko dutegerezwa kurondera akanya ko kuruhuka, tukaruhuka neza mu mubiri, tukaruhuka no mu mutima, tukaruhuka mu byiyumviro kugira ngo ubuzima bwo mu mutwe nabwo nyene bworoherwe. Hanyuma kandi twongere dushobore kubana neza n'abo turi kumwe, duhereye kubo tubana mu nzu n'abo tugenda hirya no hino hanze, kuko tugenda muri yasi nyene irimwo abandi bantu, dutegerezwa nabo kubabanira neza kugira ngo ubuzima bwacu natwe bumererwe neza. Uno munsi rero nagomba dusangire irindi jambo, nagira ngo twumvikane ibintu dushobora gukora kandi byotuma tugira ubuzima bwiza. Kandi ni ukuvuga twavuze ko hariho inzira nyinshi, hariho inzira zishika 1000 tugenda tuganira, numva n'ibyo abandi bambwira, bakambwira ati yamara iki nakyo tugikoze coba ciza. Nkaba rero ngomba kugira ngo tubiganire muri aka kanya. N'uyu muntu yaranditse muri iki gitabo aravuga ati umunsi wose utanguranye ivyiyumviro byiza. Iyo utanguranye ivyiyumviro byiza mu gatondo, bituma no mu byiyumviro byawe, bituma no mu bikorwa uza gukora ukomeza kumva ufite icizere c'ubuzima. Utangure uraba ibintu byiza byo kunezereza. Tuvuge ati nimba wicaye ukavuga ati uno munsi ndifuza gukora ibikorwa iki n'iki, ugerageze kuraba ukuntu wopanga ukavuga ati mu bikorwa byose nza gukora uno munsi ndakenera iki. Ibikoresho byose uza gukenera urabe ko ushobora kubironka. Ibyo udashobora kubironka umenye ati ibi ndaza gusaba unaka araza kubimfasha. Ibyo ushobora, ibisabwa ubwenge, urondere kubikora ukoresha ubwenge bwawe. Ibyo usabwa gukora usabye ibiva hanze, ukoresheje abava hanze bashobora kubikuzanira, ugerageze ukora uko ushoboye umenye ati ibi bintu ndaza kubironka biciye mu nzira iyi n'iyi. Hanyuma rero kuri iyi ngingo turi kuvuga ati wowe irabe umenye ati jewe uno munsi nifuza gukora iki. Jewe muri uyindwi nifuza kuzoshika ku ntambwe iyi n'iyi. Jewe muri uku kwezi nifuza kuzoshika ku ntambwe iyi n'iyi. Gerageza ingufu zose ufise uzikoreshe. Gerageza ibyo ushoboye gukora ukoreshe uko ushobora kose. Igikenewe cyose ugikore. Hanyuma nibyakunda bikagenda neza ushima Imana. Nibitakunda naho kazi mu buzo bakoresheje ingufu zawe zose, nta handi waciye ku ruhande, wakoze ibyo utegerezwa gukora, uzoshima uvuga ati ibyo byose nta na kimwe nigaya, ahubwo nakoze ibyo ndategerezwa gukora. Kubera yuko kandi ibyo dukora byose dutegerezwa kumenya ko turi muri yasi y'ibyago, isi y'ibyaha, isi y'ingorane, isi y'intambara. Ntabwo ibyo twifuza byose dutegerezwa kubibona, ariko icyo dusabwa ni ugukomera. Ubu mwanditsi nawe yaravuze ngo nta buzima bworoshe buhari, atahubwo twebwe niko dutegerezwa gukomera. Niyo mpamvu wa muririmbyi yavuze ati dusabye imbaraga z'umutima. Iyo ufise imbaraga z'umutima zituma ushobora no kugira icizere c'ubuzima buri imbere yawe. Mu ngorane uza gucamo uraza kwibuka ariko nubwo ndi guca muri izi ngorane hariho umunsi nigeze kunezerwa. Wibuke ibintu byose byigeze kukunezereza, biratuma wongera wumva unezerewe. Uvuga ati nubwo mfise ibi byago ariko hariho uwundi munsi nagize ibyiza. Wibuke icambere n'icakabiri n'icgatatu coba carakunejereje muri icyo gihe, bizotuma wongera ugirira Imana icizere yuko no muri izo ngorane uri gucamo zizorangira. Ibyo byose iminsi yose ego ntishobora gusa, nta minsi n'umwe usa n'uwundi, kandi nta minsi mibi itegerezwa kutabaho mu buzima bwacu, ahubwo gusa twebwe dusabye kugira ngo dushiremo imbaraga, dukore uko dushoboye, turondere ibitunezereza. Nibuka yuko nigeze kuvuga ngo ntidukore liste y'ibibi byatubayeho, ahubwo dukore liste y'ibyiza. Igihe cyose uzoza wibuka ibyiza byakubayeho, bizotuma ushobora no gutera imbere. Icambere nuko ukora ibyo utegerezwa gukora. Kora ibyo utegerezwa gukora byose, ubikore neza, udashizemo amanyanga, udashizemo ibintu byo kubesha. Kora byose n'ingufu zawe zose
kugira ngo n'Imana iri mu ijuru irabe ivuga ati koko uyu muntu yakoze ibyo ashoboye byose. Nitwashobora gutsinda tukagera imbere, tuzonezerezwa twishimira intambwe tuzaba tugezeko. Nitwatsindwa naho, kuko nabyo nyine birabaho, tuzovuga ati ibyo byose Mana warabonye ko twari twakoze ibyo dutegetswe gukora, ibisigaye biri mu maboko yawe. Ikintu cyose ubona udashoboye kwikorera wowe nyene, gihebera Imana. Imana niyo yonyine ishobora kugira ico igikozeko. Nuko rero tangura umunsi, utangurana ibyiyumviro byiza, kandi wipanga umenye ati umunsi yose wame wipanga uvuga ati uyu munsi nizwa gukora iki niki niki. Twibuke neza ko ingufu zose tuzihabwa n'Uhoraho, niwe muremyi wacu, kuko twebwe ubwacu hari ibyo tutishoborera, hari ibyo tugeraho tukavuga ati ibi ntitwobishobora. Niyo mpamvu no gusaba ubufasha ku wundi muntu nawe nyene nabyo nyene birakenewe, ni byiza, kuko ibyo turashoboye kwikorera dushaka kubisaba abandi bakabidukorera, canke se bakadufasha mu byo turi gukora. Ibyo rero tudashobora no kuronka n'ubidufasha n'umwe, nibyo twereka Imana tukavuga ati Imana ibi ntabwo twe twobishobora, reba biraturengeye, wowe nyene ngwino ubidufashe. Hanyuma ikirenze muri ibi byose rero, twame dushima. Narasomye muri uyu murongo w'Abitesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 16 gushika 18, havuga ngo mwame munezerewe, munezerwe kandi musenge iminsi yose, mushima Imana mu bihe byose, mu byo turi gucamo byose. Twavuze neza ko nta munsi ushobora kuba mubi wose, ibyo byose buri munsi hariho ikantu keza ushobora kuvuga ati ego uyu munsi nahuye n'ibyago ibi niba, ariko igico ndagishima cabaye ciza. Gerageza kurondera ibyiza mu bibi byabaye, aho kugira urondera ibibi mu byiza byabaye, ahubwo rondera ibyiza mu bibi byakubayeho. Biraza gutuma ugira inkomezi, biraza gutuma ushobora kugira ingufu zo kubandanya ubuzima. Nta buzima bworoshe buhari. Umuntu wese burya aba afise ibimubabaje, umuntu wese aba afise intambara ziwe ku rwego ariho, ariko icyangombwa nuko twese dushima Imana, icyangombwa nuko twese dutumbera mu ijuru, tukamenya ko hariho Imana. Kubemera Imana rero tugerageze kwizera Imana, tuyizere muri byose. Hanyuma dukomeze kurondera ibintu byose byotuma dutera tuja imbere, dufashe imibiri yacu kumererwa neza. Uwugwaye ashobore kuba yorondera ico mufasha koroherwa, ashoboye kusaba imiti akaja kwa muganga, ni byiza. Guhindura ibyiyumviro byacu, tukama tugira ibyiyumviro bizima, tugatangura umunsi turondera ibyiza biza kutunezereza, biza kutwongerera ingufu. Hanyuma mu mutwe tukagerageza kuruhuka no gukora ibyiza bitworohereza. Gerageza kwiyorohereza nawe ubwawe, kuko isi yo irakurusha, ariko gerageza kwiyorohereza ukorezesheje ko ushoboye kose. Hanyuma utegerezwa kandi kugira umutima ukomeye kugira ngo ushobore kunesha muri ibihe turimo. Ahantu hose hashobora guturuka ikibi, ugerageze kukirwanya, ahubwo bandanye ufata ibyiza, cyane cyane wikomeze kuhoraho ku Mwami wacu Yesu Kristo, niwe wenyine uzotuneshereza kandi n'uduha inkomezi. Dushime Imana muri byose. Ibyo nibyo mbifurije mwese, mu banyu no mu byanyu, mubane n'amahoro y'Imana. Murakoze cyane. Bye.